Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, seu corpo está realizando algo extraordinário. Cada célula do seu organismo está executando milhões de reações químicas por segundo, mantendo você vivo contra todas as probabilidades termodinâmicas. Seu coração bombeia sangue, seus neurônios disparam sinais elétricos, suas mitocôndrias produzem energia. Tudo isso funciona porque você está a exatamente 150 milhões de quilômetros de uma estrela chamada Sol. Não 149 milhões, não 151 milhões. Essa distância precisa cria uma zona onde a água permanece líquida, onde a radiação não destrói o DNA, onde a vida pode existir. Agora imagine transportar essa máquina biológica incrivelmente delicada para um lugar onde cada uma dessas condições desaparece. Marte está a uma média de 225 milhões de quilômetros do Sol. Parece apenas uma diferença de 75 milhões de quilômetros, mas essa distância representa a fronteira entre um mundo vivo e um cemitério cósmico. Em 2033, se os planos atuais se concretizarem, os primeiros seres humanos pousarão na superfície marciana. Eles terão viajado durante 7 meses a través do vacío espacial. Terão sobrevivido á radiação cósmica, á ausencia de gravidade, ao confinamento psicolóxico. Mas quando finalmente pisaren no solo vermello de Marte, enfrentará un desafío que nenhuma tecnoloxía actual pode resolver completamente. Seus propios corpos comezarán a fallar de maneiras que aínda non compreendemos totalmente. A NASA posúe un documento clasificado como sensíbel que raramente é discutido públicamente. Chámase Relatorio de Riscos Biolóxicos de Longo Prazo para Misións Marcianas. Nele, cientistas do Centro Espacial Johnson en Houston detallan algo perturbador. Após 18 meses en Marte, o tempo mínimo necesario para esperar a llanela de retorno á Terra, o corpo humano pode sofrer alterazóns irreversibles. Non estamos falando apenas de perda de masa muscular ou densidade ósea, problemas ya coñecidos da Estación Espacial Internacional. Estamos falando de mudanzas fundamentais na estrutura celular, no sistema inmunolóxico, na propia capacidade do corpo de funcionar en gravidade terrestre novamente. Déixeme apresentar un experimento mental que os fisioloxistas espaciais usan para ilustrar o problema. Imagine que você pegue un peixe que vive nas profundezas do océano, onde a presión é esmagadora e a luz nunca penetra. Ese peixe evoluí durante millóns de anos para existir naquele ambiente específico. Agora trágao rapidamente para a superficie. O que acontece? Seus órgãos internos se expanden, seus ollos poden explodir, seu corpo literalmente se desintegra, porque foi proxetado para un conjunto completamente diferente de condicións físicas. Os humanos aún peixes das profundezas da gravidade terrestre. Evoluímos durante 300.000 anos sob a constante presión de 9,8 metros por segundo ao cuadrado. Marte oferece apenas 3,7 metros por segundo ao cuadrado. Esa non é apenas unha diferenza numérica, é unha diferenza existencial. En 2015, o astronauta Scott Kelly retornou á Terra após 340 días na Estación Espacial Internacional. Ele participou do estudo de xemios da NASA, comparando seu corpo con o de seu irmão idéntico Mark, que permaneceu na Terra. Os resultados foron alarmantes. O DNA de Scott había mudado, non apenas temporariamente, mas en nivel de expresión xenética. 7% de seus xenes non retornaron ao padrón normal mesmo após meses de volta á Terra. Seus telómeros, as tampas protectoras nas extremidades dos cromosomos que indica o envellecimento celular, alongáronse no espazo, mas depois encurtaron drásticamente ao retornar, envellecendo biolóxicamente. Súa visión deteriorouse debido ao aumento da presión intracraniana. Seu sistema inmunolóxico ficou comprometido, e iso foi en órbita terrestre baixa, onde a gravidade aínda é 90% da superficie e onde ele podía retornar en poucas horas se necesario. Agora multiplique eses efeitos. Scott Kelly estaba a 400 kilómetros de casa. Os astronautas marcianos estarán a 225 millóns de kilómetros. Kelly ficou 340 días no espazo. Unha misión marciana durará no mínimo 900 días, probablemente máis de 1000. Kelly estaba protegido pelo campo magnético da Terra, que desvía a maior parte da radiación cósmica mortal. Marte non ten campo magnético significativo. Súa atmosfera ten apenas 1% da densidade terrestre. É como viver permanentemente no topo do Monte Everest, mas sen ar para respirar, e bombardeado constantemente por radiación que atravesa seu corpo, quebrando cadeas de DNA, criando radicais libres.
aumentando exponencialmente o risco de cáncer. A doutora Jennifer Fogarty, cientista xefe de saúde humana e desempeño na NASA, dise algo revelador en unha conferencia restrita en 2021. Ela estaba presentando dados de simulações de longo prazo cando un jornalista preguntou directamente: "Os primeiros astronautas marcianos poderán retornar con seguranza?" Houve unha pausa longa. Entón ela respondeu: "Depende do que você considera seguranza. Eles poden físicamente entrar en unha espazonave e facer a viaxen de volta? Probablemente sin. Eles sobreviverán á reentrada e ao pouso? Moito probablemente. Mas eles poderán camiñar novamente sob gravidade terrestre? Iso é unha questão completamente diferente." Pense no que iso significa. Non estamos falando de un cenário de ficção científica distante. Estamos falando de uma missão planejada para a próxima década. A SpaceX de Elon Musk pretende enviar a primeira missão tripulada já em 2033. A NASA tem como meta 2039. A China anunciou planos para 2045. Essas não são especulações. São cronogramas oficiais com bilhões de dólares investidos. E ainda assim, a questão fundamental permanece sem resposta. O que acontece com um corpo humano após 1000 dias em Marte? Vamos começar com o óbvio, a gravidade. Marte tem 38% da gravidade terrestre. Isso parece gerenciável, certo? Afinal, é melhor que zero gravidade. Mas aqui está o problema que os fisiologistas descobriram. O corpo humano não se adapta linearmente. Não é como se você perdesse 62% da sua força muscular e densidade óssea. O corpo interpreta a gravidade reducida como un sinal de que músculos e osos son desnecesarios. É un desperdicio metabólico mantelos. Entón ele comeza a canibalizalos activamente. Na Estación Espacial Internacional, astronautas perden até 2% de súa masa ósea por mes, principalmente nos cuadrís, coluna e pernas. Iso é 10 veces máis rápido que unha muller posmenopausa con osteoporose severa. E iso acontece a pesar de exercicios rigorosos de 2 horas por día. En Marte, con algunha gravidade presente, a taxa sería menor, mas aínda significativa. Após 900 días, un astronauta podería perder 20 a 30% de súa densidade ósea. Seus osos se tornarían fráseis como os de unha persoa de 80 anos. Agora imagine tentar retornar á Terra con ese esqueleto enfraquecido e suportar a reentrada atmosférica que submete o corpo a forzas de até 4 veces a gravidade terrestre. As fraturas serían quase inevitáveis. Mas a perda ósea é apenas o comezo. O corazón humano é un músculo otimizado para bombear sangue contra a gravidade terrestre. En Marte, ele non precisa traballar tan duro. Entón ele atrofía. Estudos en astronautas mostran que o corazón pode encoller até 20% en misións longas. As paredes ventriculares fican máis finas. A capacidade de bombeamento diminúe. Iso cría un ciclo vicioso. Un corazón máis fraco significa menos oxixenio para os músculos, o que acelera a atrofía muscular, o que reduz aínda máis a demanda cardiovascular. É unha espiral descendente de descondicionamento. En 2019, pesquisadores da Universidade da California en San Diego publicaron un estudo alarmante na revista Nature. Eles habían desenvolvido un modelo computacional sofisticado do sistema cardiovascular humano sobre diferentes niveis de gravidade. O modelo incorporaba décadas de dados de astronautas, máis física fundamental de dinámica de fluidos e fisioloxía cardíaca. A conclusión era sombría. Após 1000 días en gravidade marciana, o corazón humano pode perder a capacidade de se readaptar completamente á gravidade terrestre. Non é que sexa imposível, mas a xanela de recuperación sería medida en anos, non meses. E durante ese período, o risco de insuficiencia cardíaca sería dramáticamente elevado. Agora adicione a radiación á ecuación. A Terra é protegida por 2 escudos invisíveis máis vitais, o campo magnético e a atmosfera espesa. Juntos, eles bloquean un 99% da radiación cósmica prexudicial. Marte non ten neñún dos dois. Súa atmosfera é tan fina que é praticamente vacuo. Seu campo magnético morreu a bilhões de anos cando seu núcleo esfriou. O resultado? A superficie marciana é bañada constantemente por radiación cósmica galáctica e erupcións solares. A dose de radiación en Marte é estimada en cerca de 250 milisieverts por ano. Para contexto,
Un traballador de usina nuclear na Terra non pode ser exposto a máis de 50 milisieverts por ano. Un único exame de tomografía computadorizada é cerca de 10 milisieverts. En unha misión marciana de 900 días, un astronauta recebería aproximadamente 600 milisieverts. Iso aumenta o risco de cáncer fatal en cerca de 3%. Pode non parecer moito, mas estamos falando de unha en cada 33 persoas desenvolvendo cáncer mortal apenas por causa da viaxen. Mas o cáncer é un risco de longo prazo. A radiación ten efeitos inmediatos máis insidiosos. Ela danifica as células cerebrais. En 2016, o neurocientista Charles Limoli, da Universidade da California en Irvine, expós camundongos a níveis de radiación equivalentes aos de unha viaxen a Marte. 6 meses depois, os camundongos mostraron danos significativos nos neuronios, particularmente nas rexións responsáveis pela memoria e tomada de decisóns. Eles ficaron confusos, ansiosos, incapaces de navegar labirintos que antes resolvían facilmente. Esencialmente, a radiación había causado unha forma de demencia precoce. Traduza iso para humanos. Astronautas en Marte poden comezar a experimentar declinio cognitivo, esquecimento, dificultade de concentración, julgamento prexudicado. Iso non é apenas inconveniente, é potencialmente catastrófico. Esas persoas precisarán operar equipamentos complexos, tomar decisións críticas de vida ou morte, resolver problemas técnicos inesperados. Se súas capacidades cognitivas estiveren comprometidas, a misión inteira está en risco. E ao contrario da perda muscular ou ósea, danos cerebrais poden ser permanentes. Há tamén o problema psicolóxico, que é frecuentemente subestimado. Imagine estar confinado con 5 ou 6 persoas en un hábitat do tamaño de unha casa pequena, por 900 días. Sen privacidade real, sen ar fresco, sen natureza, sen posibilidade de resgate rápido se algo der errado. A comunicación con a Terra ten un atraso de 20 minutos en cada dirección. Você non pode ter unha conversa en tempo real con súa familia. Você non pode ligar para un terapeuta se estiver tendo unha crise. Você está fundamentalmente sozinho de unha maneira que nenhum ser humano na história jamais esteve. A Rússia conduziu experimentos de isolamento simulando missões marcianas. O mais famoso foi o Mars 500, onde 6 voluntários passaram 520 dias em um módulo selado em Moscou. Mesmo com a segurança de saber que podiam sair a qualquer momento, mesmo estando tecnicamente ainda na Terra, os participantes desenvolveram padrões de sono perturbados, depressão, conflitos interpessoais intensos. Um membro da tripulação ficou tão letárgico que mal saía de sua cama. Outro desenvolveu comportamento agressivo. Agora imagine isso em Marte real, onde não há porta de saída. O psicólogo espacial Peter Swedfeld, da Universidade da Colômbia Británica, cunhou un termo para iso: síndrome do terceiro trimestre. En misións longas, há un padrón previsível. Os primeiros meses son emocionantes, sellos de novidade e propósito. O medio da misión é unha rutina estável. Mas no terceiro trimestre, cando o fin aínda está distante mas a fadiga se acumulou, é cando as persoas quebran. Elas fican irritáveis, retraídas, ás veces irracionais. En unha estación antártica ou en un submarino, iso é xerenciável. En Marte, onde un erro de xulgamento pode significar morte instantánea, é aterrorizante. Agora vamos falar sobre algo que raramente é mencionado nas discusións públicas sobre Marte: a poeira. A poeira marciana non é como a poeira terrestre. Ela é composta de partículas extremamente finas, menores que un micrómetro, con bordas afiadas e irregulares. Ela contén percloratos, compostos químicos altamente reactivos que son tóxicos para humanos. E ela está en toda parte. Tempestades de poeira en Marte poden cobrir o planeta inteiro, durando meses. Cuando os astronautas da Apolo retornaron da Lúa, eles trouxeron poeira lunar en seus traxes. Mesmo após a limpeza, partículas finas permaneceron. Varios astronautas relataron irritación nos ollos, nariz e garganta. Harrison Schmitt, xeólogo da Apolo 17, desenvolveu o que ele chamou de febre do feno lunar, unha reacción alérxica severa á poeira. E iso foi após apenas 3 días na superficie lunar. Marte será 900 días de exposición continua a unha poeira potencialmente máis perigosa. Os percloratos na poeira marciana son particularmente preocupantes. Eles interferen con a función da tireoide, que regula o metabolismo.
Exposición crónica pode levar a hipotireoidismo, causando fadiga, gaño de peso, depresión, comprometimento cognitivo. Irónicamente, os mesmos sintomas que a radiación e o isolamento ya están causando. É unha tempestade perfeita de factores de estrese fisiolóxicos e psicolóxicos, todos se reforzando mutuamente. Há tamén a questão da agua e comida. Marte ten agua, mas está congelada no subsolo ou nas calotas polares. Extraíla requer enerxía significativa. Purificala requer tecnoloxía complexa que pode fallar. Os astronautas precisarán reciclar cada gota de agua, incluindo urina e humidade do ar. O sistema de reciclaxen de agua da Estación Espacial Internacional funciona ben, mas requer manutención constante e ocasionalmente quebra. En Marte, unha falla no sistema de agua non é un inconveniente, é unha sentenza de morte en días. Cuanto á comida, os planos actuais envolven unha combinación de suprimentos preenviados e cultivo local. Mas cultivar plantas en Marte é extraordinariamente difícil. O solo marciano non é solo no sentido terrestre, é regolito, rocha pulverizadas en materia orgánica. Ele precisa ser extensivamente modificado con nutrientes. As plantas precisan de luz, mas Marte recebe apenas 43% da luz solar que a Terra recebe. Elas precisan de atmosfera, mas o ar marciano é 95% dióxido de carbono. Criar unha estufa funcional en Marte é posível, mas é un sistema complexo con múltiplos pontos de falla. E se a estufa fallar? Se unha tempestade de poeira bloquear a luz solar por meses? Se unha rachadura no hábitat comprometer a presurización? Os astronautas terán suprimentos de emerxencia, mas non o suficiente para durar até que un resgate posa ser enviado da Terra. Unha misión de resgate levaría no mínimo 2 anos para ser organizada e executada. Nese tempo, cualquier problema crítico ya teríase tornado fatal. Déixeme apresentar un conceito que os enxeñeiros aeroespaciais usan, mas raramente discuten públicamente. O ponto de non retorno fisiolóxico. É un momento en unha misión cando o corpo humano sofreu tanta degradación que o retorno seguro á Terra se torna estatísticamente improbável. Para a Estación Espacial Internacional, ese ponto nunca é alcanzado, porque as misións son limitadas a 6 meses e os astronautas retornan regularmente. Para a Lúa, as misións Apolo foron tan curtas que o ponto era irrelevante. Mas para Marte, os modelos suxeren que o ponto de non retorno fisiolóxico pode ocorrer en algún lugar entre 500 e 700 días en gravidade marciana. Pense no que iso significa. Os astronautas pousarán en Marte. Eles pasarán os primeiros meses estabelecendo o hábitat, realizando experimentos, explorando. Tudo parecerá estar indo ben. Mas silenciosamente, invisiblemente, seus corpos estarán cruzando un limiar. Seus osos ficarán fráxeis demais, seus corazóns se encollerón demais. Seus cerebros acumularán danos de radiación demais. E entón, cando a xanela de retorno finalmente se abrir, cando a Terra e Marte estiveren aliñados novamente, eles enfrentarán unha escolla imposível. Tentar a viaxen de volta sabendo que seus corpos poden non sobreviver á reentrada e readaptación, ou permanecer en Marte permanentemente. A NASA ten un protocolo para iso. Non é público, mas basamentos de funcionarios suxeren súa existencia. É chamado de Protocolo de Permanencia Extendida. Esencialmente, é un plano para o que facer se os astronautas non puderen retornar. Envolve estabelecer unha presenza permanente, enviar suprimentos regulares, potencialmente enviar máis persoas para se xuntaren a eles. Transformar unha misión de exploración en unha colonia involuntaria. Mas aquí está a verdade brutal que ninguén quer dizer en voz alta. Unha colonia marciana con a tecnoloxía actual non é sustentável. Ela dependería completamente de suprimentos da Terra. Un único foguete de carga para Marte custa centenas de millóns de dólares. Manter mesmo unha pequena colonia exixiría múltiplos lanzamentos por ano, indefinidamente. É economicamente inviável. Políticamente insustentável. Unha administración muda, as prioridades mudan, o financiamento seca. E entón, os colonos fican presos, lentamente ficando sen pezas de reposición, sen medicamentos, sen esperanza. Há un precedente histórico perturbador para iso. En 1646, unha expedición holandesa estabeleceu un posto comercial na illa de Mauritius. Cando a Compañía das Indias Orientais decidiu que non era máis lucrativo,
eles simplesmente pararon de enviar navíos de suprimento. Os colonos foron abandonados. A maioría morreu de fome ou doenza. Os sobreviventes foron resgatados anos depois, traumatizados e quebrados. Agora imagine iso acontecendo non en unha illa tropical, mas en un deserto conselado e irradiado a 225 millóns de kilómetros de casa. Mas tal vez estejamos ollando para iso da maneira errada. Tal vez a pergunta non sexa se os astronautas poden retornar físicamente, mas se eles deberían retornar. Déixeme explicar por que esa distinción é crucial e por que ela muda completamente a natureza do problema. En 2018, a bióloga molecular Kathleen Rubins retornou á Terra após 115 días na Estación Espacial Internacional. Ela había conducido un experimento notável, secuenciamento de DNA no espazo. Mas o que ela descobriu accidentalmente foi aínda máis fascinante. Amostras de bacterias que ela había levado para o espazo comezaron a se comportar de maneira extraña. Elas non apenas sobreviveron, elas prosperaron. Mais do que iso, elas evoluíron. En questão de semanas, esas bacterias desenvolveron resistencia a antibióticos que normalmente levarían anos para surxir na Terra. Elas formaron biofilmes máis espesos. Súas membranas celulares mudaron de composición. Esencialmente, elas se adaptaron ao ambiente espacial de maneiras que ninguén había previsto. Agora amplíe esa observación. Se organismos unicelulares poden se adaptar tan rapidamente ao espazo, o que acontece con organismos multicelulares complexos como humanos durante exposición prolongada? A resposta convencional é que nos degradamos, que nosos corpos fallan. Mas e se esa non fora a historia completa? E se nosos corpos non estiveren fallando, mas tentándose adaptar? Pensen como a evolución funciona. Cuando unha populación é exposta a un novo ambiente, há presión selectiva. Os individuos que por acaso teñen características que os axudan a sobreviver nese novo ambiente teñen máis chances de pasar seus xenes adiante. Ao longo de xerações, a populación muda, mas a evolución non acontece apenas ao longo de xerações. Existe algo chamado plasticidade fenotípica, a capacidade de un organismo individual de mudar en resposta ao ambiente durante súa propia vida. Seus ossos ficam mais densos quando você se exercita. Sua pele escurece quando exposta ao sol. Seu cérebro forma novas conexões quando você aprende algo novo. Essas não são mudanças genéticas, mas são mudanças reais e mensuráveis em como seu corpo funciona. Então, quando os ossos de um astronauta ficam menos densos em Marte, talvez não seja apenas degradação. Talvez seja adaptação. Ossos densos são necessários na Terra para suportar nosso peso contra a gravidade forte. Mas em Marte, com apenas 38% da gravidade, ossos densos são um desperdício metabólico. Eles requerem cálcio, fósforo, energia para manter. Um corpo eficiente em Marte não precisaria de ossos tão densos. Da mesma forma, um coração grande e forte é essencial na Terra para bombear sangue contra a gravidade. Mas em Marte, um coração menor e mais eficiente seria suficiente e consumiria menos recursos preciosos. Essa perspectiva muda tudo. Não estamos falando de astronautas se tornando doentes. Estamos falando de astronautas se tornando marcianos. Seus corpos estão fazendo exatamente o que a bioloxía faz há bilhões de anos, otimizando para o ambiente local. O problema non é que eles non posan sobreviver en Marte. O problema é que, depois de se adaptaren a Marte, eles non poden máis sobreviver na Terra. Déixeme apresentar un experimento que ilustra iso perfeitamente. En 2020, pesquisadores da Universidade de Zurich conduciran un estudo con camundongos en centrífugas que simulaban diferentes niveis de gravidade. Eles criaron grupos de camundongos en gravidade terrestre normal, gravidade marciana simulada e gravidade lunar simulada. Após 6 meses, eles tentaron transferir os camundongos de volta para a gravidade terrestre normal. Os resultados foron sorprendentes. Os camundongos criados en gravidade marciana non apenas lutaron para se mover na Terra. Moitos deles morreron dentro de semanas. Súas estruturas óseas habían mudado tanto que non podían suportar seu propio peso. Seus sistemas cardiovasculares entraron en colapso sob a demanda aumentada. Seus cerebros, acostumados a procesar sinais de equilibrio en gravidade baixa, ficaron completamente desorientados. Mas aquí está a parte crucial. Cuando os pesquisadores mantiveron eses camundongos en gravidade marciana, eles viveron vidas normais e saudáveis. Eles se reproduciron.
Súas crías naceron perfeitamente adaptadas ao ambiente de baixa gravidade. En outras palabras, non había nada de errado con eses camundongos. Eles simplesmente habíanse tornado unha especie diferente, optimizada para un mundo diferente. Agora considere as implicacións para humanos. Os primeiros astronautas en Marte pasarán no mínimo 900 días lá. Seus corpos se adaptarán. Seus osos ficarán menos densos, mas máis flexíveis. Seus corazóns se encollerán, mas se tornarán máis eficientes para as demandas de Marte. Seus sistemas vestibulares, que controlan o equilibrio, recalibrarán para a gravidade marciana. Seus ollos poden até mudar, adaptándose aos níveis de luz diferentes e ao espectro de cores lixeiramente alterado sob o seu marciano. Esas mudanzas non son opcionais. Elas son inevitáveis. A bioloxía non pergunta permisão. E entón veñe o momento da verdade. A xanela de retorno se abre. A Terra e Marte están aliñados. A espazonave está pronta. Mas os astronautas agora enfrentan unha escolla que ninguén realmente preparou eles para facer. Eles poden tentar retornar a un planeta onde seus corpos non funcionan máis adecuadamente, onde cada movimento será unha luta, onde eles poden pasar anos en rehabilitación dolorosa e aínda así nunca recuperar totalmente súa función anterior. Ou eles poden permanecer en Marte, onde seus corpos agora están perfeitamente adaptados, onde eles podense mover e traballar confortablemente, onde eles se tornaran, en un sentido moito real, nativos. Iso non é ficción científica especulativa. Iso é fisioloxía básica extrapolada para un novo ambiente. E levanta unha cuestión ética profunda, que a NASA e outras axencias espaciais ten evitado cuidadosamente. Estamos enviando exploradores para Marte ou estamos enviando colonos permanentes? E se for o último, eles saben diso. Eles consentiran con iso. Há un documento interno da NASA de 2022, obtido a través de unha solicitación de liberdade de información por un xornalista investigativo que aborda iso oblicuamente. É un relatorio do Comité de Ética en Exploración Espacial, unha sección intitulada Consentimento informado para misións de longa duración, discute o desafío de explicar aos astronautas riscos que nem mesmo os cientistas compreenden completamente. Como você obtén consentimento verdadeiramente informado cando as informacións non existen? Como você dis a alguén que eles poden non conseguir retornar cando você non ten certeza se iso é verdade? O relatorio conclúe con unha recomendación perturbadora. Que os astronautas das primeiras misións marcianas sexan seleccionados entre individuos que xa expresaron disposición para a colonización permanente. En outras palabras, escolla persoas que xa están preparadas psicolóxicamente para nunca voltar. Non porque sexa certo, mas porque é honesto. Porque a alternativa é enviar persoas sob falsas pretensóns, prometendo un retorno que pode non ser posível. Mas há outra camada nesa historia, unha que torna tudo aínda máis complicado. Non estamos falando apenas de adultos facendo escollas informadas. Estamos falando de reprodución. Se humanos van viver en Marte por períodos prolongados, eventualmente haberá crianzas, e esas crianzas nunca terán vivido na Terra. Elas nacerán en gravidade marciana. Seus osos se desenvolverán en gravidade marciana. Seus cerebros se formarán en gravidade marciana. Elas serán, desde o nacimento, marcianas. En 2023, un estudo xaponés examinou o desenvolvimento fetal en gravidade reducida, usando embrións de camundongos en voos parabólicos que simulaban brevemente gravidade cero. Os resultados foron alarmantes. Os embrións expostos a gravidade reducida durante estaxios críticos de desenvolvimento mostraron anormalidades esqueléticas significativas. Seus osos non se formaron correctamente. Súas articulações eran mal formadas. Moitos non sobreviveran até o nacimento. Os que sobreviveron tiñan deficiencias severas. Agora, iso foi en gravidade cero, non en gravidade marciana. E foi por períodos moito curtos, non por unha xestación completa de 9 meses. Mas suxere un problema fundamental. O desenvolvimento humano pode requerer gravidade terrestre. Nosos genes evoluíran por millóns de anos, asumindo que a gravidade sería sempre 9,8 metros por segundo ao cuadrado. Ese valor pode estar literalmente codificado en como nosos corpos se forman. Mudar iso pode resultar en desenvolvimento anormal. Mas e se non resultar? E se após algunhas xerações de tentativa e erro, humanos puderense reproducir con suceso en Marte?
Esas crianzas marcianas serían fundamentalmente diferentes de crianzas terrestres. Elas serían máis altas, porque osos crecen máis longos en gravidade baixa. Elas serían máis magras, porque músculos non precisan ser tan volumosos. Seus corazóns serían menores. Seus pulmóns terían capacidade diferente. E elas nunca, xamais poderían visitar a Terra. A gravidade terrestre as esmagaría. Elas serían prisioneiras de Marte, non por escolla, mas por bioloxía. Iso cría un dilema ético extraordinario. Temos o direito de criar unha populación humana que está permanentemente exilada da Terra, que nunca pode coñecer océanos, florestas, xuva, o toque do vento, que está condenada a viver en hábitats presurizados en un deserto estéril. Algúns argumentarían que non, que é cruel e antiético. Outros argumentarían que é a próxima etapa inevitável da evolución humana, que nos tornarmos unha especie multiplanetaria requere exactamente ese tipo de especialización. Mas déixeme apresentar unha perspectiva que raramente é considerada. E se os marcianos non nos visen como superiores? E se, de súa perspectiva, nós terrestres fósemos os limitados? Pense niso. Nos estamos presos a un único planeta. Nosa bioloxía nos confina a unha faixa estreita de condições. Non podemos sobreviver en máis de 99% do universo. Mas marcianos, adaptados a condições máis extremas, poderían ser máis versáteis. Se você pode sobreviver en Marte, você pode sobreviver en moitos outros ambientes hostís. Você se torna máis adaptável, non menos. Há un conceito en bioloxía evolutiva chamado de especialización versus generalización. Especies generalistas, como ratos ou humanos na Terra, poden sobreviver en moitos ambientes diferentes. Especies especialistas, como pandas ou koalas, son optimizadas para un nicho específico. Xeralmente pensamos en generalistas como superiores porque son máis flexíveis. Mas especialistas son incrivelmente eficientes en seus nichos. E en un universo onde a maioría dos ambientes é hostil, ser especializado para ambientes hostís pode ser unha vantaxe. Entón tal vez a verdadeira questão non sexa se os astronautas poden retornar de Marte, mas por que eles gostarían de retornar. Se seus corpos se adaptaron, se eles se tornaron confortáveis lá, se eles construíron unha vida e unha comunidade, o que a Terra oferece que valla a pena o sofrimento de tentarse readaptar? Nostalxía? Familia? Esas son razóns emocionais poderosas, mas son suficientes para justificar anos de dor física e rehabilitación? Déixeme contar sobre un experimento psicolóxico fascinante conducido en 2017. Pesquisadores da Universidade da Pensilvania estudaron colonos en estacións de pesquisa antárticas que pasaron invernos prolongados isolados. Eles descubriron algo surpreendente. Após cerca de 8 meses, moitos colonos pararon de expresar desexo de retornar para casa. Non porque estivesen deprimidos ou resignados, mas porque habían formado unha nova identidade. Eles comezaron a se ver como antárticos, non como visitantes temporarios. Eles desenvolveran orgullo de súa capacidade de sobreviver en condicións extremas. Eles formaron lazos profundos con seus compañeiros de tripulación. E cando finalmente retornaron á civilización, moitos relataron sentirse deslocados, como se non pertencesen máis. Agora amplíe iso para Marte. Non 8 meses, mas anos. Non apenas isolamento psicolóxico, mas adaptación fisiolóxica. Os astronautas non apenas se sentirán como marcianos, eles literalmente se tornarán marcianos. E cando iso acontecer, a Terra non será máis lar. Será un lugar alienígena, tan hostil para eles cuanto Marte é para nós agora. Iso nos leva a unha conclusión inevitável e perturbadora. As primeiras misións tripuladas a Marte non son misións de exploración. Son misións de colonización. E todos os envolvidos saben diso, mesmo que non digan en voz alta. A NASA sabe. A SpaceX sabe. Os astronautas, se foren honestos consigo mesmos, saben. O retorno é teóricamente posível, mas prácticamente improbável. E cuanto máis tempo pasaren en Marte, máis improbável se torna. Entón, por que manter a ficción? Por que continuar chamando iso de misión de exploración con retorno planexado? Parte diso é política. É máis fácil obter financiamento para unha misión de exploración do que para unha colonia permanente. O público aceita máis facilmente a idea de astronautas heroicos facendo unha xornada perigosa, mas temporaria, do que a idea de enviar persoas para o exilio permanente. Parte diso é psicolóxico. É máis fácil reclutar astronautas se eles acreditan que poden voltar.
E parte diso é simplesmente nerazón institucional. As axencias espaciais investiron tanto tempo e diñeiro planexando o retorno que admitir que pode non ser viável sería admitir falla fundamental no planexamento da misión. Mas a verdade ten unha maneira de emerxir, e a verdade sobre Marte é esta. É fácil chegarla, é difícil sobreviverla, e pode ser imposível sair dela, non porque a tecnoloxía falle, mas porque nosos propios corpos nos traen. Ou, de outra perspectiva, porque nosos corpos facen exactamente o que deberían facer, adaptarse para sobreviver. Há unha ironía profunda niso. Pasamos décadas desenvolvendo tecnoloxía para nos levar a Marte. Foguetes, habitats, traxes espaciais, sistemas de suporte de vida. Gastamos billóns de dólares. Mas a barreira final non é tecnolóxica, é biolóxica. Non é que non posamos construir unha espaçonave para trazer as persoas de volta. É que non podemos construir un corpo que posa facer a viaxen de volta e sobreviver. E iso levanta unha cuestión filosófica fundamental. O que significa ser humano? Se nosos corpos mudan tan drásticamente que non podemos máis viver na Terra, aínda somos humanos? Ou nos tornamos algo novo? Homo martis, talvez. Unha nova especie, nacida non da evolución natural ao longo de millóns de anos, mas da adaptación forzada ao longo de algúns anos. Evolución acelerada, non por seleción natural, mas por necesidade tecnolóxica. Algúns cientistas argumentan que iso é exactamente o que debería acontecer, que a humanidade está destinada a se diversificar, a se dividir en múltiplas especies adaptadas a diferentes ambientes. Terrestres, marcianos, talvez eventualmente habitantes de lúas de Xúpiter ou colonias orbitais. Cada un otimizado para seu ambiente, cada un incapaz de sobreviver nos ambientes dos outros. Non unha humanidade unificada, mas unha familia de humanidades relacionadas. Outros ven iso como unha traxedia. A fragmentación da especie humana, a perda de nosa heranza común, a criación de populações que non poden máis se misturar, que están xenéticamente e fisiolóxicamente isoladas umas das outras. O fin da humanidade como a coñecemos. Mas talvez ambas as perspectivas estexan certas. Talvez sexa tanto unha traxedia quanto unha necesidade. Talvez sexa o prezo de nos tornarmos unha civilización espacial. Você non pode ter ambos. Você non pode se espallar pelo sistema solar e permanecer biolóxicamente idéntico. O universo non permite iso. A física non permite iso. A bioloxía non permite iso. Entón voltamos á pergunta orixinal. Os primeiros astronautas retornarán de Marte? A resposta honesta é, probablemente non. Non porque morrerán lá, embora algúns posan. Non porque a tecnoloxía fallará, embora posa, mas porque cando chegar a hora de retornar, eles descobrirán que non há máis un lar para onde voltar. Non porque a Terra teña mudado, mas porque eles mudarán. Eles se tornaran algo que a Terra non pode máis suportar. E Marte, o planeta hostil e mortal que os aterrorizou cando chegaron, terase tornado o único lugar no universo onde eles poden sobreviver. Esa é a verdadeira razón pela cual os primeiros astronautas non voltarán de Marte. Non é unha falla da enxeñaría, é un suceso da bioloxía. Seus corpos farán exactamente o que evoluíron para facer. Adaptarse, sobreviver, prosperar. E ao facer iso, eles se tornarán prisioneiros de súa propia adaptación, exilados permanentes en un mundo alieníxena que paradoxalmente se tornou máis lardo que a Terra xamais poderá ser novamente. Mas espere, há algo que aínda non discutimos completamente. Algo que os enxeñeiros da NASA debaten en salas fexadas, lonxe das cámeras e dos comunicados de imprensa optimistas. Un conflito fundamental entre dúas visões completamente opostas de como unha misión marciana debería funcionar. De un lado, temos o que chaman de arquitectura de misión de bandeira e pegadas. É a abordaxe tradicional, herdada das misións Apolo. Você envía astronautas altamente treinados, eles pousan, plantan unha bandeira, coletan algunhas amostras, tiran fotos inspiradoras e voltan para casa como heróis. É limpo, é controlado, é políticamente palatável. É tamén, segundo un número crecente de especialistas, completamente inadecuado para Marte. Do outro lado, temos a arquitectura de colonización permanente. Você non envía unha misión, você envía unha onda de misións. Você non planexa un retorno, você planexa infraestrutura. Você non selecciona astronautas, você selecciona colonos. E você aceita, desde o inicio, que algunhas desas persoas nunca voltarán. O conflito entre esas dúas filosofías non é apenas técnico. É existencial,
e está moldando cada decisão sobre como Marte será abordado. Deixe-me explicar por que isso importa tanto. A arquitetura de bandeira e pegadas requer que você otimize tudo para o retorno. Isso significa que cada quilograma de equipamento enviado a Marte precisa ser justificado em termos de como ajuda os astronautas a sobreviver tempo suficiente para voltar. Você prioriza sistemas de suporte de vida redundantes, combustível para a viagem de volta, escudos de radiação para a espaçonave de retorno. Você minimiza o tempo na superfície porque cada dia adicional aumenta a degradação fisiológica. Mas aqui está o problema. Essa abordagem é incrivelmente cara e incrivelmente arriscada. Você está essencialmente construindo dois sistemas completos, um para ir e outro para voltar. E se qualquer parte do sistema de retorno falhar, a missão inteira se torna uma sentença de morte. É como escalar o Everest carregando todo o equipamento necessário para descer, sabendo que se você perder uma única peça, você morre na montanha. A arquitectura de colonización permanente inverte esa lógica. En vez de otimizar para o retorno, você otimiza para a sobrevivencia de longo prazo. Você envía equipamento de mineración para extrair agua do selo marciano. Você envía reatores nucleares compactos para xerar enerxía continua. Você envía estufas infláveis e sementes genéticamente modificadas. Você envía impresoras 3D que poden fabricar pezas de reposición usando regolito marciano. Você constrói non un acampamento temporario, mas unha base permanente. E aquí está a parte controversa. Você aceita que os primeiros colonos probablemente non voltarán. Non porque você os está abandonando, mas porque você está sendo honesto sobre as probabilidades. Você está dicendo, vamos investir nosos recursos en mantelos vivos en Marte, non en unha viaxen de retorno que pode matalos de cualquier maneira. Iso soa brutal. Soa como você está desistindo das persoas. Mas considere a alternativa. Sob a arquitectura de bandeira e pegadas, você gasta billóns de dólares en sistemas de retorno. E entón, cando os astronautas tentan voltar, seus corpos están tan degradados que eles morren durante a reentrada ou logo após o pouso. Você non os salvou. Você apenas atrasou súa morte e desperdizou recursos que poderían ter sido usados para mantelos vivos en Marte. Há un precedente histórico perturbador para iso. Durante a era das grandes explorações, expedições navais frecuentemente enfrentaban unha escolla similar. Cuando un navío estaba danificado ou perdido, os capitáns tiñan que decidir: tentar voltar para casa con recursos inadecuados ou estabelecer un asentamento permanente onde estaban. Os que tentaron voltar frecuentemente morreran no mar. Os que ficaran, embora enfrentasen dificultades imensas, pelo menos tiñan unha chance de sobreviver. A expedición Franklin de 1845 é un exemplo clásico. Dois navíos británicos, HMS Erebus e HMS Terror, ficaron presos no xelo ártico. A tripulación tentou camiñar de volta á civilización. Todos os 129 homes morreron. Análisis posteriores mostraron que se eles tivesen permanecido con os navíos e usado os recursos a bordo, algúns poderían ter sobrevivido até o resgate. Mas a mentalidade de retornar a cualquier custo os matou. Marte apresenta o mesmo dilema, mas amplificado por ordens de magnitude. Non há resgate vindo. Non há navíos pasando que posan axudar. Você está sosiño en un planeta inteiro, e súas escollas son adaptarse e sobreviver onde você está, ou tentar unha xornada de retorno que pode ser fisiolóxicamente imposível. Agora, aquí está onde fica realmente interesante. Há un terceiro grupo de cientistas que argumenta que ambas as arquitecturas están erradas. Eles propoen algo chamado de modelo de rotación adaptativa. A ideia é esta. Você non envía unha misión. Você estabelece un ciclo continuo. Astronautas van a Marte, fican por un período limitado, digamos 18 meses, e entón retornan antes que a degradación fisiolóxica se torne irreversible. Mas eles non voltan para a Terra. Eles van para unha estación espacial en órbita marciana, onde pasan 6 meses en gravidade artificial se rehabilitando. Entón, ou retornan á superficie para outra rotación, ou finalmente voltan para a Terra. Iso soa como unha solución elegante. Você obtén os beneficios da exploración de longo prazo sen condenar as persoas ao exilio permanente. Mas há un problema masivo. Construir unha estación espacial en órbita marciana, con gravidade artificial,
é tecnoloxicamente moito máis complexo e caro do que cualquier outra opción. Você precisaría de unha estrutura rotativa enorme, algo como a Estación Espacial de 2001, unha odiseia no espazo. Con a tecnoloxía actual, iso está décadas alén de nosa capacidade. E mesmo se pudésemos construíla, a outra questão. Funciona? Lembre-se, non temos dados sobre se a rehabilitación en gravidade artificial após exposición prolongada á gravidade marciana é eficaz. Pode ser que unha vez que seu corpo se adapte a Marte, mesmo gravidade artificial non sexa suficiente para reverter as mudanzas. Você pode precisar de gravidade terrestre completa, e iso significa retornar á Terra con todos os riscos que discutimos. Entón temos 3 arquitecturas competindo, cada unha con defensores apaixonados, cada unha con fallas fundamentais. E enquanto os cientistas debatem, o relógio está correndo. A janela de lançamento ideal para Marte abre a cada 26 meses. Cada janela perdida é mais 2 anos de atraso. E a cada ano que passa, a tecnologia melhora, mas também aumenta a pressão política para fazer algo, qualquer coisa, mesmo que não estejamos realmente prontos. Deixe-me apresentar um conceito que raramente é discutido fora de círculos especializados: o paradoxo da preparação. Quanto mais você se prepara para uma missão marciana, mais você descobre problemas que não sabia que existiam. Cada simulação revela novas fallas, cada experimento expõe novas vulnerabilidades. E então você precisa de máis preparación, o que revela máis problemas, en un ciclo infinito. A NASA ten un termo interno para iso: paralisia por análise. Você fica tan focado en identificar e mitigar cada risco posível que nunca realmente lanza a misión. E há un argumento lexítimo de que iso é exactamente o que debería acontecer, que enviar humanos a Marte antes de termos respostas definitivas para esas questões fisiolóxicas é irresponsável e antiético. Mas há un contraargumento igualmente lexítimo. Você nunca terá respostas definitivas até que realmente envíe humanos. Simulações têm limites. Experimentos en órbita terrestre baixa non replican perfeitamente as condições marcianas. En algún momento, você precisa dar o salto, aceitar o risco e aprender facendo. Iso nos leva a unha das decisões máis controversas que a NASA enfrentará na próxima década. Quen vai primeiro? Non apenas quais individuos, mas que tipo de persoas, jóvenes e saudáveis, que teñen a mellor chance de sobreviver físicamente, mas tamén teñen máis a perder se non puderen retornar, ou persoas máis vellas, que xa viveron vidas completas e están dispostas a aceitar Marte como seu lar final. Há un precedente perturbador para iso tamén. Durante os primeiros días da exploración antártica, expedições frecuentemente incluían homens máis vellos que eran considerados descartáveis. A lógica era brutal mas práctica. Se alguén tiña que morrer, mellor que fose alguén que xa había contribuído para a sociedade. Iso soa monstruoso para os padróns modernos, mas reflete unha verdade desconfortável sobre a exploración de alto risco. Alguén probablemente vai morrer, e você precisa decidir quen está disposto a aceitar ese risco. A SpaceX, sob Elon Musk, ten unha filosofía diferente. Eles argumentan que você debería enviar persoas que queren ficar. Non astronautas treinados que ven iso como unha misión temporaria, mas colonos xenuínos que ven Marte como seu futuro lar. Persoas que non están planexando retornar, que están dispostas a construir unha vida lá, a ter fillos lá, a morrer lá. Iso resolve o problema psicolóxico do retorno. Se você nunca planexou voltar, então non ficar desapontado quando descobrir que non pode. Mas cria un problema ético diferente. Você está esencialmente recrutando persoas para o exílio permanente. E como você garante que elas realmente entendem no que estão se metendo? Como você diferencia entre alguém que está genuinamente comprometido com a colonização marciana e alguém que está romantizando a ideia sem entender a realidade brutal? Há também a questão da seleção. Quem decide quem vai? Sob o modelo da NASA, é um processo rigoroso de seleção de astronautas. Você precisa de diplomas avanzados, excelente saúde física, estabilidade psicológica, anos de treinamento. Sob o modelo da SpaceX, teóricamente, qualquer que possa pagar a pasaxe pode ir. Iso democratiza o acceso ao espazo, mas tamén significa que você pode ter persoas completamente inadecuadas tentando sobreviver en Marte. Imagine unha colonia marciana onde metade das persoas son cientistas e enxeñeiros altamente treinados, e a outra metade son entusiastas ricos sen habilidades relevantes. Iso é unha receita para conflito e desastre. Você precisa de unha populación equilibrada,
Non apenas cientistas, mas tamén médicos, psicólogos, enxeñeiros, técnicos, tal vez até artistas e filósofos para manter a saúde mental. Mas como você seleciona esas persoas? Como você garante que elas posan traballar xuntas sob estrés extremo por anos? A Rusia conduciu experimentos fascinantes sobre iso. No proxecto Mars 500, eles deliberadamente incluíron persoas con personalidades e orixens diferentes para ver como elas interagirían. O resultado foi previsível. Conflitos intensos, formazón de faccións, algúns individuos sendo ostracizados. E iso foi en unha simulación onde todos sabían que poderían sair a cualquier momento. En Marte real, onde non há saída, eses conflitos poderíanse tornar violentos. Há un conceito en psicología social chamado de dinámica de grupo de alta presión. Cuando un grupo pequeno está isolado sob estrés extremo, padróns previsíveis emerxen. Líderes naturais surxen, mas tamén surxen bodes expiatorios. Alianzas se forman e se quebran. Pequenos desentendimentos se transforman en resentimentos profundos. E sen válvulas de escape, sen a capacidade de se afastar físicamente, esas tensións poden explodir. En submarinos nucleares, que son tal vez o análogo máis próximo que temos para unha colonia marciana, há protocolos rigorosos para xerenciar esas dinámicas. Rotacións regulares de tripulación, sesións obrigatorias de aconsellamento, até mesmo espazos designados onde as persoas poden estar sosiñas. Mas submarinos eventualmente voltan ao porto. Marte non ten porto. Você está lá indefinidamente, e as persoas con quen você está preso son as únicas persoas en un planeta inteiro. Agora considere adicionar reprodución a esa mistura. Se humanos comezaren a ter fillos en Marte, a dinámica social se torna aínda máis complexa. Quen cuida das crianzas? Como você educa a elas? Que valores você ensina? E se os pais discordaren sobre como criar seus fillos? Na Terra, você pode se mudar de escola, buscar ajuda externa. En Marte, você está preso con as mesmas persoas, e seus fillos están crecendo en un ambiente onde cada adulto é esencialmente familia, para o ben ou para o mal. Há tamén a questão da gobernanza. Quen está no comando de unha colonia marciana? Na Estação Espacial Internacional, há uma hierarquia clara e protocolos estabelecidos. Mas a ISS é uma instalação de pesquisa temporária, não uma sociedade permanente. Uma colónia marciana precisaria de um sistema de governança real. Democracia? Mas e se a maioria votar em algo que coloca a colónia em risco? Tecnocracia? Mas quem decide quem são os especialistas? Ditadura benevolente? Mas o poder absoluto corrompe, especialmente quando não há supervisão externa. A história da exploração está cheia de exemplos de colónias que se despedaçaram devido a falhas de governança. A colónia de Roanoke desapareceu. Jamestown quase entrou em colapso devido a conflitos internos. Mesmo expedições antárticas modernas tiveram incidentes onde a autoridade quebrou e o caos se seguiu. E essas eram situações onde o resgate era pelo menos teoricamente possível. Em Marte, se a estrutura social entrar em colapso, não há ninguém vindo para restaurar a ordem. Deixe-me apresentar un cenario que mantén os planexadores de misión acordados á noite. É chamado de cenario de fragmentación da colonia. Funciona así. Unha colonia marciana é establecida con, digamos, 50 persoas. Nos primeiros anos, todos traballan juntos porque a sobrevivencia requer cooperación total. Mas a medida que a colonia se torna máis estável, a medida que os sistemas básicos están funcionando, as persoas comezan a ter tempo para pensar sobre máis do que apenas sobrevivencia. Elas comezan a ter opinións sobre como a colonia debería ser administrada. Faccións se forman. Talvez un grupo queira focar en pesquisa científica, outro en expansón da colonia, outro en preparación para eventual retorno á Terra. Esas diferenzas se aprofundan. Eventualmente, a colonia se divide, non físicamente no inicio, mas socialmente. Persoas paran de cooperar. Recursos son acumulados, informações son retidas. E entón, tal vez, alguén decide que sería mellor estabelecer unha colonia separada. Eles pegan algúns suprimentos, algúns apoiadores e se mudan para un local diferente en Marte. Agora você ten dúas colonias menores en vez de unha maior. Cada unha é máis vulnerável. Cada unha ten menos redundancia. E se elas se tornaren hostís unha a outra, se comezaren a competir por recursos, você ten o potencial para o primeiro conflito interplanetario da humanidade. Non entre Terra e Marte, mas entre marcianos.
Iso soa como ficción científica, mas é baseada en padrões históricos reais. Colonias na Terra frecuentemente se fragmentaron. Grupos disidentes se separaron. Ás veces pacíficamente, ás veces violentamente. E Marte, con seus recursos limitados e ambiente hostil, sería un terreno fértil para exactamente ese tipo de conflito. Há tamén a questão da relación entre Marte e a Terra. Inicialmente, Marte sería completamente dependente da Terra para suprimentos. Mas a medida que a colonia se desenvolve, a medida que establece súas propias capacidades de fabricación y produción de alimentos, esa dependencia diminúe. Eventualmente, Marte pode se tornar autosuficiente. E entón o que? Marte aínda debe lealdade á Terra? As nações que financiaron a colonización? Ou Marte se torna a súa propia entidade política? A historia colonial da Terra oferece lisóns perturbadoras. Colonias frecuentemente se rebelaron contra súas nações mai. Os Estados Unidos contra a Gran Bretaña, a América Latina contra España, a África contra as potencias europeias. E esas rebelións foron frecuentemente sangrentas e prolongadas. Agora imagine iso acontecendo entre planetas. Unha rebelión marciana non podería ser suprimida enviando tropas, a distancia é moito grande. Mas a Terra podería cortar suprimentos, condenando os marcianos a morte lenta. E Marte, embora non posa atacar a Terra directamente, podería reter recursos valiosos, informações científicas, tal vez até tecnoloxías desenvolvidas en condições marcianas que son valiosas para a Terra. Iso cría un equilibrio de terror interplanetario. Neñún dos lados pode realmente destruir o outro, mas ambos poden causar dano significativo. E ao contrario da Guerra Fría, onde a comunicación era instantánea, a comunicación Terra-Marte ten un atraso de 20 minutos. Iso significa que malentendidos poden escalar antes que cualquier lado posa esclarecer súas intenções. Unha crise que na Terra sería resolvida con unha ligación telefónica podería en Marte levar a decisóns irreversibles baseadas en informações desactualizadas. Mas vamos voltar á questão fisiolóxica central, porque é aí que tudo se resume. Todas esas preocupações sociais, políticas e éticas son importantes, mas son secundarias á questão fundamental. Os corpos humanos poden sobreviver en Marte a longo prazo e depois retornar á Terra? E aquí está onde a ciencia se torna realmente fascinante e aterrorizante. Há un campo emerxente chamado de astrobioloxía adaptativa, que estuda non apenas se a vida pode existir en outros planetas, mas como a vida muda cando existe en outros planetas. E as descobertas son profundas. Pesquisadores da Universidade de Stanford conduciron experimentos con bacterias en ambientes simulados de Marte. Eles descubriron que dentro de algunhas xeraçóns, as bacterias desenvolveron mutações significativas. Non apenas pequenos asustes, mas mudanzas fundamentais en como procesaban enerxía, como reparaban DNA, como se reproducían. Esencialmente, elas se tornaron unha nova cepa, adaptada a Marte, mas menos eficiente na Terra. Agora, bacterias evolúen rapidamente porque ten xeraçóns curtas. Humanos evolúen lentamente, mas humanos tamén ten algo que bacterias non ten: plasticidade fenotípica. Iso significa que nosos corpos poden mudar significativamente dentro de unha única vida, sen mudanzas xenéticas. Seus músculos crecen cando você se exercita, seus osos se fortalecen cando você os usa, seu cérebro forma novas conexóns cando você aprende. Esa plasticidade é unha vantaxe na Terra, mas en Marte pode ser unha armadilla. Porque aquí está o que acontece. Seu corpo, tentándose adaptar a Marte, faz mudanzas que facen sentido para Marte, mas son prexudiciais para a Terra. Seus osos fican máis leves porque non precisan suportar tanto peso. Seu corazón encolle porque non precisa bombear contra tanta gravidade. Seus músculos atrofían porque non están sendo usados totalmente. E todas esas mudanzas acontecen relativamente rápido, dentro de meses ou anos. Mas reverter esas mudanzas, iso é moito máis difícil. Seus osos poden non ser capaces de se recalcificar totalmente. Seu corazón pode non ser capaz de crecer de volta ao tamaño orixinal. Seus músculos poden non recuperar súa forza total. E cuanto máis tempo você pasa en Marte, máis profundas esas mudanzas se tornan, até que eventualmente elas cruzan un limiar de irreversibilidade. Há un termo médico para iso: atrofía por desuso irreversible. É cando un músculo ou órgano fica sen uso por tanto tempo que perde permanentemente a capacidade de funcionar normalmente. Vemos iso en pacientes acamados por longos períodos. Vemos iso en membros inmovilizados por moito tempo.
E veremos iso en astronautas que pasan anos en gravidade marciana. O Dr. Peter Norsk, un fisiologista cardiovascular que traballou con a NASA por décadas, publicou un artigo en 2018 que causou ondas de choque na comunidade aeroespacial. Ele argumentou que con base en dados de astronautas de longa duración na ISS, o ponto de non retorno cardiovascular para a gravidade marciana é probablemente entre 500 e 700 días. Após ese ponto, o corazón sofreu tanta atrofía que retornar á gravidade terrestre resultaría en insuficiencia cardíaca dentro de semanas ou meses. A NASA contestou súas conclusións, argumentando que seus modelos eran moito pesimistas, que non levaban en conta protocolos de exercicio aprimorados, que extrapolaban demais de dados da ISS. Mas Norsk manteve súa posición. E o que é revelador é que a NASA non publicou seus propios modelos detallados. Eles dixeron que estaban confiantes de que o retorno era viável, mas non mostraran os dados que apoiaban esa confianza. Iso levanta unha cuestión perturbadora. A NASA sabe algo que non está dicendo publicamente. Eles têm dados sugerindo que o retorno pode não ser viável, mas estão retendo porque admitir isso mataria o apoio público e político para o programa marciano? Ou eles genuinamente acreditam que o retorno é possível e estão apenas sendo cautelosos sobre compartilhar dados preliminares? Não sabemos. E essa incerteza é em si mesma um problema. Porque os astronautas que se voluntariam para a primeira missão marciana estão tomando decisões baseadas em informações incompletas. Eles estão sendo informados de que o retorno é planejado e esperado. Mas se os próprios planejadores da missão têm dúvidas significativas, então os astronautas não estão realmente dando consentimento informado. Eles estão apostando suas vidas em uma promessa que pode não ser cumprível. E aqui está a parte realmente perturbadora. Mesmo que a NASA seja completamente honesta, mesmo que eles compartilhem todos os dados, os astronautas ainda podem escolher ir. Porque o desexo de explorar, de ser o primeiro, de facer historia, é tan poderoso que as persoas aceitarán riscos extraordinarios. Vimos iso repetidamente na historia da exploración. Persoas que sabían que probablemente morrerían, mas foron de cualquier maneira porque a alternativa, ficar en casa, era insuportável para elas. Entón, tal vez a cuestión non sexa se os astronautas poden retornar de Marte, mas se eles deberían tentar. Tal vez a abordase máis honesta, máis ética, sexa desde o inicio encuadrar as primeiras misións marcianas como colonización permanente. Dicer aos voluntarios: «Você está indo para Marte para ficar. Você pode nunca ver a Terra novamente. Você pode nunca abrazar súa familia novamente. Mas você será parte de algo maior que você mesmo. Você será o primeiro de unha nova especie de humanos, Homo Martis, adaptado para sobreviver en un mundo que mataría a cualquier terrestre en minutos». Iso é honesto. Iso é ético. E paradoxalmente, pode realmente aumentar o número de voluntarios, porque há persoas que queren iso, que ven a Terra non como lar, mas como un ponto de partida, que están dispostas a sacrificar tudo pela chance de construir algo novo en un mundo novo. Mas tamén significa aceitar que estamos criando unha división permanente na humanidade, que haberá terrestres e marcianos, e eles nunca poderán realmente se encontrar. Eles pódense comunicar a través de telas con atraso de 20 minutos. Eles poden compartillar dados e ideas, mas eles nunca poderán se tocar, nunca poderán compartillar o mesmo espazo físico, porque seus corpos se tornaron incompatíveis con os mundos un do outro. Iso é ao mesmo tempo tráxico e magnífico. Tráxico porque representa o fin da humanidade unificada. Magnífico porque representa o nacimento de algo novo. Unha especie que non está máis confinada a un único planeta, que pode sobreviver en múltiplos ambientes, que se tornou verdadeiramente interplanetaria. E talvez, apenas talvez, esa seja a verdadeira razão pela qual os primeiros astronautas não voltarão de Marte. Não porque não possam, mas porque não deveriam. Porque o futuro da humanidade não está em manter todos em um único planeta, mas em nos espalharmos, nos diversificarmos, nos adaptarmos. E isso requer sacrifício. Requer que algumas pessoas aceitem que nunca voltarão para casa, para que a espécie como um todo possa ter um futuro entre as estrelas. Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Tudo isso soa como ficção científica filosófica, como especulação romântica sobre o destino da humanidade. Você quer dados concretos. Você quer saber o que realmente sabemos, não o que imaginamos. E você tem razão em ser cético. Porque a verdade é que grande parte do discurso público sobre Marte está contaminada por otimismo exagerado,
Por promessas que a ciência atual não pode garantir, por uma narrativa de conquista que ignora realidades biológicas fundamentais. Então vamos facer algo diferente. Vamos examinar exatamente o que a ciencia rigorosa, revisada por pares, realmente nos diz sobre a viabilidade de retorno de Marte. Non especulación, non extrapolación otimista, apenas os dados que temos, os experimentos que foron conducidos, as conclusións que poden ser defendidas con evidencias sólidas. Comecemos con o estudo máis abranxente xa realizado sobre os efeitos fisiolóxicos de misións espaciais de longa duración. En 2019, a NASA publicou os resultados do estudo de xemios, comparando o astronauta Scott Kelly, que pasou 340 días na Estación Espacial Internacional, con seu irmán xemio idéntico Mark, que permaneceu na Terra. Este foi o experimento de controle perfeito. Dois individuos genéticamente idénticos, un en microgravidade, outro en gravidade terrestre. Os resultados foron perturbadores. O DNA de Scott mudou, non apenas temporariamente, mas de maneiras que persistiran meses após seu retorno. 7% de seus xenes relacionados ao sistema inmunolóxico, reparo de DNA e formación ósea, mostraron alterazóns de expresón que non reverteron completamente. Seus telómeros, as tampas protectoras nas extremidades dos cromosomos, que encurtan con a idade, inicialmente se alongaron no espazo, o que parecía positivo. Mas cuando ele retornou á Terra, eles colapsaron dramáticamente, encurtando máis do que terían embellecido naturalmente. Esencialmente, seu corpo embelleceu máis rápido após o retorno do que tería embellecido se ele nunca tivese ido. Súa espesura da arteria carótida aumentou, un marcador de doenza cardiovascular. Súa visão deteriorou debido ao aumento da presión intracraniana, unha condición chamada síndrome neuroocular asociada ao voo espacial, que afecta máis de 60% dos astronautas de longa duración. E iso foi após menos de un ano en microgravidade. Marte sería 2 anos e medio en gravidade reducida, non zero, mas apenas 38% da terrestre. Agora você pode argumentar que gravidade marciana é mellor que microgravidade. E técnicamente está correcto. Mas aquí está o problema. Non temos dados sobre os efeitos de longo prazo da gravidade marciana especificamente, porque neñún humano xamais experimentou. Tudo o que temos son modelos extrapolados de dados de microgravidade e experimentos con animais en centrífugas. E eses modelos diversen drásticamente dependendo de quais suposicións você faz. Un modelo optimista, usado pela NASA en súas apresentacións públicas, asume que a gravidade marciana fornece protección significativa contra a atrofía muscular e ósea. Ele suxere que con protocolos de exercicios rigorosos, 2 horas por día de resistencia e treinamento cardiovascular, os astronautas poden manter 80 a 90% de súa masa muscular e densidade ósea. Sob ese modelo, o retorno é desafiador máis viável. O modelo pesimista, defendido por pesquisadores independentes como o Dr. Norsk que mencionei anteriormente, asume que a gravidade marciana é insuficiente para prevenir degradación significativa. Ele suxere que mesmo con exercicio máximo, os astronautas perderán 50 a 60% da masa muscular e 30 a 40% da densidade ósea ao longo de 900 días. Sob ese modelo, o retorno é extremamente perigoso, potencialmente fatal. Qual modelo está correcto? Non sabemos. E non saberemos até que realmente enviemos humanos a Marte e os monitoremos. Estamos esencialmente usando os primeiros astronautas marcianos como cobayas en un experimento cuyo resultado determinará si eles poden sobreviver ao retorno. Mas há un aspecto dese problema que é frecuentemente negligenciado. A viaxen de retorno en sí non é apenas unha reversión da viaxen de ida. É fisiolóxicamente moito máis perigosa. Aquí está o porqué. Cuando você viaxa da Terra para Marte, seu corpo está en seu estado máis forte. Você passou meses treinando, está em condição física máxima, seus ossos estão densos, seus músculos estão fortes, seu sistema cardiovascular está robusto. Então, quando você enfrenta 6 meses de microgravidade durante o trânsito, seu corpo pode absorver alguma degradação e ainda funcionar razoavelmente bem quando você chega a Marte. Mas a viagem de retorno? Você está começando de um estado já degradado. Você passou 900 dias em gravidade marciana. Seus ossos estão mais fracos. Seus músculos estão atrofiados. Seu coração está menor. E então você enfrenta mais 6 meses de microgravidade, que é ainda pior que a gravidade marciana. Seu corpo, já comprometido, sofre degradação adicional.
E então, no final dessa jornada, você não pousa suavemente. Você reentrada na atmosfera terrestre a velocidades hipersônicas, experimentando forças G que seu corpo enfraquecido pode não ser capaz de suportar. A reentrada da Apollo submeteu os astronautas a aproximadamente 6G, 6 veces a gravidade normal da Terra. Iso é xerenciável para un corpo saudável e treinado, mas para un corpo que pasou 2 anos e medio en gravidade reducida, 6G podería causar perda de consciencia, hemorraxía interna, até mesmo parada cardíaca. E mesmo que você sobreviva á reentrada, você pousa en un planeta cuxa gravidade é quase 3 veces máis forte que aquela á cual seu corpo se adaptou. Imagine pasar 2 anos vivendo en un ambiente onde tudo pesa 1/3 do normal, e entón de repente tudo pesa 3 veces máis. Non é apenas desconfortável, é potencialmente letal. Há un precedente histórico que ilustra iso perfeitamente. Cuando os astronautas da Apollo retornaron da Lúa após misións de apenas 8 a 12 días, eles precisaron ser carregados para fora da cápsula. Eles non conseguían ficar de pé. Seus corpos, após menos de 2 semanas en gravidade lunar, habíanse adaptado o suficiente para que a gravidade terrestre fose temporariamente incapacitante. E iso foi após exposición mínima. Marte sería 100 veces máis longo. O cosmonauta ruso Valery Polyakov detén o recorde de voo espacial continuo máis longo. 437 días na Estación Espacial Mir. Cuando ele retornou, ele insistiu en camiñar da cápsula por conta propia, para probar que misións longas eran viáveis. Ele conseguiu, mas filmaxens mostran que ele estaba visiblemente lutando. Se os movimentos eran instáveis, ele precisaba de apoio constante. E ele había pasado meses antes do retorno facendo exercicios intensivos de preparación. Mesmo asín, levou semanas antes que ele pudese funcionar normalmente, e meses antes que seus osos e músculos se recuperasen significativamente. Agora multiplique esa experiencia por 3. Non 437 días, mas 900. Non microgravidade seguida de retorno directo a Terra, mas gravidade marciana seguida de microgravidade seguida de gravidade terrestre. Cada transizao é un xoque fisiolóxico, e cada xoque é máis perigoso que o anterior, porque seu corpo está progresivamente máis fraco. Há tamén a questão da radiación cumulativa. Durante a viaxe de ida, você absorbe radiación. Durante a estadía en Marte, você absorbe máis radiación, porque Marte non ten campo magnético protetor e ten apenas unha atmosfera fina. Durante a viaxe de retorno, você absorbe aínda máis radiación. No total, os modelos suxeren que os astronautas receberán entre 1000 e 1500 milisieverts de radiación ao longo da misión completa. Para contexto, un traballador de usina nuclear na Terra é limitado a 50 milisieverts por ano. Un astronauta marciano recebería o equivalente a 30 anos de exposición de traballador nuclear en 2 anos e medio. A NASA estabeleceu un limite de carreira de 1 sievert para astronautas, o punto en que o risco de cáncer fatal aumenta 3%. Unha única misión a Marte consumiría toda a margen de radiación de un astronauta e máis. Mas o cáncer é un risco de longo prazo. O perigo inmediato da radiación é o dano cognitivo. Estudos con camundongos expostos á radiación cósmica galáctica simulada mostraron danos persistentes ao hipocampo, a rexión do cérebro responsável pela memoria e navegación espacial. Os camundongos desenvolveron déficits cognitivos que non melloraron mesmo meses após a exposición cesar. Eles ficaron permanentemente presudicados. Traduza iso para astronautas. Eles poden retornar á Terra con danos cerebrais permanentes, dificultade de concentración, problemas de memoria, xulgamento prexudicado. E ao contrario da atrofía muscular, que pode ser parcialmente revertida con fisioterapia, danos cerebrais son frecuentemente irreversibles. Você non pode facer fisioterapia para neuronios mortos. Entón aquí está a imaxen completa que emerxe cando você examina rigorosamente a ciencia. Os astronautas poden físicamente facer a viaxen de retorno? Sin, a tecnoloxía existe. A espasonave pode ser construída. A traxectoria pode ser calculada. Mas os astronautas poden sobreviver a viaxen de retorno en condición que torne a vida na Terra viável? Iso é moito menos certo. E aquí está onde a honestidade científica se torna crítica. Cuando a NASA diz que o retorno é planexado, o que eles realmente queren dizer? Eles queren dizer que a espasonave retornará. Mas iso non é a mesma coisa que dizer que os astronautas retornarán en condición de viver vidas normais na Terra. Pode significar que eles retornarán como inválidos permanentes
confinados a cadeiras de rodas, incapazes de suportar a gravidade terrestre sen asistencia médica constante. Há conceito em medicina chamado qualidade de vida ajustada. Não é suficiente apenas sobreviver. Você precisa sobreviver em uma condição que torne a vida digna de ser vivida. E aqui está a questão brutal. Se você retorna de Marte tão fisicamente comprometido que não pode caminhar, não pode ficar de pé sem ajuda, sofre de dor crônica devido a ossos frágeis e articulações danificadas, tem função cognitiva prejudicada devido a danos por radiação, qual é a qualidade dessa sobrevivência? Alguns astronautas podem aceitar isso. Eles podem dizer que vale a pena, que a experiência de pisar em Marte justifica qualquer sofrimento subsequente. E essa é uma escolha válida para eles fazerem. Mas deve ser uma escolha informada. Eles devem entender completamente o que estão arriscando. E aqui está onde eu acredito que a comunicação pública atual sobre Marte é fundamentalmente desonesta. Quando Elon Musk fala sobre colonizar Marte, quando a NASA apresenta cronogramas para missões de retorno, eles enquadram isso como exploração temporária seguida de retorno triunfante. Eles mostram animações de astronautas caminhando em Marte, coletando amostras, e então voando de volta para casa para desfiles e conferências de imprensa. Mas eles não mostram a realidade provável. Astronautas sendo carregados da cápsula de retorno en macas, incapaces de suportar seu propio peso. Pasando meses en hospitais, lutando a través de fisioterapia dolorosa que pode nunca restauralos totalmente. Lidando con efeitos de saúde de longo prazo, cáncer, problemas cardíacos, fragilidade ósea, que os asombrarán pelo resto de súas vidas. Iso non é especulación pesimista. Iso é extrapolación direta dos dados que temos de astronautas que pasaron moito menos tempo en gravidade reducida. E se estamos sendo científicamente honestos, debemos admitir que non sabemos se mesmo ese escenario é alcanzável. Pode ser pior. Há documento clasificado, basado en 2020 por un funcionario anónimo da NASA, que supostamente contén modelaxe interna sobre viabilidade de retorno marciano. Non posso verificar súa autenticidade, mas seu conteúdo é consistente con o que cientistas independentes teñen argumentado. Ele suxere que sob suposicións realistas sobre degradación fisiolóxica, a probabilidade de un astronauta sobreviver ao retorno de Marte en condición de viver independentemente na Terra é inferior a 50%. Inferior a 50%. Menos que cara ou coroa. E iso é para sobrevivencia, non para recuperación completa. A probabilidade de retornar sen deficiencias permanentes significativas é estimada en menos de 20%. Se eses números están correctos, e novamente, non posso verificar a autenticidade do documento, mas se están correctos, entón chamar as primeiras misións marcianas de misións de exploración con retorno planexado é profundamente enganoso. É máis honesto chamalas de misións de colonización con posibilidade de retorno de emerxencia. E tal vez sexa asín que deberíamos encuadralas desde o inicio. Dizer aos astronautas, você está indo para Marte. Você pode tentar retornar, mas as chances de sobreviver ao retorno en boa saúde son baixas. Você probablemente pasará o resto de súa vida lá. Você está preparado para iso? Algúns dirán que iso é moito pesimista, que a tecnoloxía mellorará, que desenvolveremos contramedidas mellores. E tal vez eles estexan certos. Tal vez gravidade artificial durante o tránsito, criada por rotación da espaçonave, posa mitigar alguma degradación. Tal vez medicamentos avanzados posan protexer contra danos por radiación. Tal vez técnicas de rehabilitación aprimoradas posan acelerar a recuperación após o retorno. Mas todas esas son posibilidades, non certezas. E a primeira misión a Marte non terá o beneficio desas tecnoloxías futuras. Ela terá que ir con o que temos agora. E o que temos agora, francamente, non é suficiente para garantir un retorno seguro. Entón voltamos á pregunta central. Por que ir? Se o retorno é tan incerto, tan perigoso, por que enviar humanos? Por que non continuar con robós, que poden explorar indefinidamente sen risco de vida humana? A resposta usual é que humanos poden facer ciencia que robós non poden. Eles poden tomar decisóns en tempo real, adaptarse a circunstancias inesperadas, facer observacións intuitivas que nenhum algoritmo pode replicar. E iso é verdade, até certo punto. Mas é suficiente para justificar o risco?
Há tamén o argumento de que a exploración humana inspira de maneiras que misións robóticas non inspiran. Que ver un ser humano pisar en Marte capturará a imaginación global, inspirará unha nova xeración de cientistas e enxeñeiros, unirá a humanidade en torno de un objetivo común. E iso tamén pode ser verdade, mas há un terceiro argumento, raramente declarado explícitamente, mas subyacente a moito do impulso para Marte. A crenza de que a humanidade débese tornar multiplanetaria para sobreviver a longo prazo. Que a Terra, por máis maravillosa que sexa, é un único ponto de falla. Un asteroide, unha guerra nuclear, unha pandemia catastrófica, e a civilización humana podería acabar. Mas se tivermos populacións en múltiplos planetas, a especie sobrevive mesmo que un planeta sexa destruído. Esa é unha lógica poderosa, e se você aceita esa premisa, entón o retorno dos primeiros astronautas se torna secundario. O objetivo non é traselos de volta, é estabelecer unha presenza permanente. Os primeiros astronautas son pioneiros, colonos, non exploradores temporarios. E pioneiros, históricamente, aceitaron que poden nunca retornar ao lugar de onde vieron. Mas iso requer honestidade. Requer dicer claramente: estamos enviando você para estabelecer unha colonia permanente. Você pode non retornar. Você probablemente non retornará. Você está indo para construir unha nova civilización en un novo mundo. E iso significa deixar o vello mundo para atrás. E se encuadrarmos asín, se formos honestos sobre o que realmente estamos facendo, entón a questão non é se os astronautas poden retornar, mas se eles queren retornar. E para algunhas persoas, a resposta será non. Elas verán Marte non como exilio, mas como oportunidade. A chance de construir algo novo, libre das limitacións e conflitos da Terra. Mas para outros, a resposta será sin. Eles queren a opción de retornar. E para esas persoas, precisamos ser honestos sobre cuán realista esa opción realmente é. Baseado na ciencia actual, non é moito realista. E finxir o contrario non é apenas deshonesto, é cruel. Entón aquí está a miña conclusión, baseada en unha avaliación rigorosa da ciencia disponível. Os primeiros astronautas a Marte probablemente non retornarán á Terra en condición de viver vidas normais. Algúns poden retornar como inválidos médicos. Algúns poden optar por permanecer en Marte permanentemente. E algúns, tráxicamente, poden non sobreviver á misión. Iso non significa que non debemos ir, mas significa que debemos ir con os ollos abertos, con honestidade total sobre os riscos, e con un compromiso de apoiar os astronautas, independentemente de eles retornaren ou non. Si eles ficaren en Marte, debemos continuar enviando suprimentos, apoio, eventualmente máis persoas para se xuntaren a eles. Si eles retornaren, debemos fornecer os mellores cuidados médicos posíveis, pelo tempo que for necesario. E, acima de tudo, debemos parar de vender Marte como unha aventura temporaria. É unha mudanza permanente na condición humana. É un momento en que nos tornamos unha especie de dois planetas. E iso é ao mesmo tempo aterrorizante e magnífico. Mas apenas se formos honestos sobre o que realmente significa. Mas e se estivermos facendo a pergunta errada o tempo todo? E se a questão non for se os astronautas poden ou deben retornar de Marte, mas o que significa ser humano cando você non está máis confinado a un único mundo? Porque aquí está algo que raramente consideramos. Cada grande salto na evolución humana envolveu deixar algo para atrás. Cuando nosos ancestrais desceron das árbores, eles perderon a capacidade de viver nas copas. Cuando deixamos a África, abandonamos o clima ao cual nosos corpos estaban perfeitamente adaptados. Cuando nos establecemos en cidades, renunciamos á vida nómade que había definido nosa especie por millóns de anos. E en cada caso, houve un ponto de non retorno. Non porque fose físicamente imposível voltar, mas porque nos tornamos algo diferente. Nosos corpos mudaran, nosas mentes mudaran, nosos conceitos de lar mudaran. Marte representa o próximo ponto de non retorno. Mas desta vez, non estamos apenas deixando un lugar. Estamos deixando un planeta. Estamos deixando a gravidade que moldou cada oso en nosos corpos. Estamos deixando a atmosfera que permitiu que nosos pulmóns evoluísen. Estamos deixando o campo magnético que protexeu noso DNA por billóns de anos. E aquí está onde a filosofía encontra a física de unha maneira que ninguén realmente quer confrontar. Cuando você muda o ambiente tan drásticamente, você non está apenas mudando onde vive. Você está mudando o que é. Há un experimento mental en filosofía chamado o navío de Teseo.
Se você substituir cada tábua de navio, uma de cada vez, até que nenhuma tábua original permaneça, ainda é o mesmo navio? A maioria das pessoas diz sim, porque a forma e a função permanecem as mesmas. Mas e se você pegar todas as tábuas antigas e reconstruir o navio original? Agora, qual é o verdadeiro navio de Teseo? Os astronautas en Marte enfrentarán unha versión biolóxica dese paradoxo. Cada célula en seus corpos será substituída ao longo do tempo, como acontece con todos os humanos. Mas as novas células serán formadas en gravidade marciana, con radiación marciana, respirando ar reciclado en hábitats presolizados. Esas células serán fundamentalmente diferentes das células formadas na Terra. Após algúns anos, non haberá unha única célula en seus corpos que foi formada na Terra. Eles terán a mesma forma, as mesmas memorias, a mesma consciencia. Mas cada átomo, cada molécula, terá sido substituído por versións marcianas. Aínda son terrestres? Ou se tornaron marcianos que se lembran de ter sido terrestres? E aquí está onde fica realmente extraño. A consciencia en sí pode ser afetada pela gravidade. Seu cérebro non é apenas un computador procesando informações. É un órgão físico, con fluidos que flúen, neuronios que disparan, sinapses que se forman e se disolven. E todos eses procesos son influenciados pela gravidade. Na Terra, o sangue flui para o cérebro de unha certa maneira. A pressão intracraniana é mantida em uma faixa específica. Os neurotransmissores se difundem através das sinapses em velocidades específicas. Tudo isso muda em gravidade reduzida. Astronautas na Estação Espacial Internacional relatam mudanças sutis na percepção. As cores parecem ligeiramente diferentes. O senso de orientação espacial muda. Alguns relatam sonhos mais vívidos, outros relatam dificuldade em sonhar. Essas não são apenas curiosidades psicológicas. São evidências de que a consciência em si é moldada pela gravidade. Agora amplie isso para anos em Marte. Seu cérebro, adaptando-se à gravidade marciana, pode começar a processar a realidade de maneira diferente. Não drasticamente, não de uma maneira que o torne não funcional. Mas sutilmente. Sua percepção de tempo pode mudar. Sua experiência de espaço pode mudar. Sua sensação de estar em um corpo pode mudar. E se isso acontecer, se sua própria consciência for remodelada pela gravidade marciana, então retornar à Terra não é apenas fisicamente difícil, é filosoficamente problemático. Porque você não está apenas retornando a um lugar diferente. Você está retornando a uma realidade diferente, uma que seu cérebro não está mais configurado para processar da mesma maneira. Há um conceito em neurociência chamado de incorporação. É a ideia de que a consciência não existe apenas no cérebro, mas emerge da interação entre cérebro, corpo e ambiente. Mude o ambiente drasticamente o suficiente e você muda a própria natureza da consciência. Isso significa que marcianos não apenas terão corpos diferentes, eles terão experiências conscientes diferentes. Eles perceberão a realidade de maneira diferente. E se você aceita isso, então a pergunta sobre retornar de Marte se torna muito mais profunda do que apenas fisiologia. Não é apenas seu corpo pode sobreviver ao retorno. É, sua consciência pode sobreviver ao retorno. Você pode voltar a experimentar a realidade da maneira terrestre depois que seu cérebro foi remodelado pela experiência marciana. E aqui está algo que ninguém está discutindo. E se a resposta for não? E se os astronautas retornarem fisicamente, mas descobrirem que não conseguem mais se relacionar com a experiência terrestre? Que a gravidade parece opressiva, que o céu azul parece errado, que a presença de bilhões de pessoas parece esmagadora? Vimos isso em menor escala com astronautas retornando da ISS. Muitos relatam um período de readaptação psicológica que é tão difícil quanto a readaptação física. Eles se sentem desconectados, alienados, como se não pertencessem mais. E isso é após 6 meses no espaço, ainda em órbita da Terra, ainda capazes de ver o planeta abaixo deles. Imagine isso após anos em Marte, onde a Terra é apenas um ponto de luz no céu. Onde você passou tanto tempo em um ambiente alienígena que se tornou normal, e a Terra se tornou o lugar alienígena. Há um termo psicológico para isso. Choque cultural reverso. É quando você retorna à sua cultura de origem após um longo tempo fora e descobre que não se encaixa mais. Você mudou, ou a cultura mudou, ou ambos.
e você se sente máis estranxeiro en casa do que se sentiu no lugar estranxeiro. Agora amplíe iso para a escala planetaria. Choque planetario reverso. Retornar á Terra e descobrir que você non é máis terrestre, non apenas físicamente, mas psicolóxicamente, filosóficamente, existencialmente. E aquí está a parte realmente perturbadora. Iso pode acontecer mesmo se o retorno físico for ben sucedido. Mesmo se a tecnoloxía funcionar perfeitamente, mesmo se seu corpo se readaptar, você aínda pode descobrir que non pode realmente voltar para casa. Porque casa non é apenas un lugar. É un estado de ser. E ese estado pode ser permanentemente alterado pela experiencia marciana. Entón, cando perguntamos se os primeiros astronautas retornarán de Marte, tal vez estexamos realmente perguntando: o que significa retornar? Retornar físicamente? Retornar psicolóxicamente? Retornar filosóficamente? E tal vez a resposta honesta sexa: você pode retornar físicamente, mas nunca completamente. Sempre haberá unha parte de você que permanece en Marte. Non porque você deixou algo lá, mas porque Marte mudou quen você é de maneiras que non poden ser desfeitas. Iso nos leva a un territorio que a ciencia raramente explora, os limites do coñecimento. Porque aquí está a verdade desconfortável. Non sabemos realmente o que acontecerá con humanos en Marte a longo prazo. Temos modelos, temos extrapolações, temos suposicións fundamentadas, mas non temos dados reais. Nunca enviamos humanos para alén da órbita terrestre baixa por máis de algunhas semanas. Nunca expusemos humanos a radiación cósmica galáctica por anos. Nunca observamos humanos vivendo en gravidade parcial por períodos prolongados. Estamos voando ás cegas, usando ciencia e enxeñaría para iluminar o camiño, mas fundamentalmente aventurándonos no descoñecido. E o descoñecido ten unha maneira de sorprender você. A historia da exploración espacial está repleta de sorpresas. Ninguén previu que a ausencia de gravidade causaría perda ósea tan severa. Ninguén previu que a radiación espacial danificaría a visão dos astronautas. Ninguén previu que o isolamento psicolóxico sería tan desafiador cuanto os desafíos físicos. Cada unha desas descobertas veio de experiencia real, non de modelaxe teórica. E cada unha forzou mudanzas fundamentais en como pensamos sobre voos espaciais de longa duración. Marte trará súas propias sorpresas. Haberá efeitos que non previmos, desafíos que non modelamos, consecuencias que non imaginamos. E algúns deses poden tornar o retorno máis difícil do que cualquier modelo actual suxere. Ou, posiblemente, máis fácil. Non sabemos. E aquí está onde a honestidade científica requer humildade. Precisamos admitir que há coisas que non sabemos. Que nosos modelos son baseados en dados limitados, que estamos facendo suposicións que poden estar erradas, que a realidade de Marte pode ser moito diferente de nosas simulacións. Iso non significa que non debemos ir, mas significa que debemos ir con os ollos abertos para nosa propia ignorancia, recoñecendo que estamos conducindo un experimento e os astronautas son tanto cientistas cuanto suxeitos. Há un principio en ética de pesquisa chamado consentimento informado. Significa que os participantes deben entender completamente os riscos antes de concordar en participar. Mas como você dá consentimento verdadeiramente informado cando neños pesquisadores saben completamente os riscos? Você pode dizer aos astronautas: há unha chance de que você non posa retornar. Há unha chance de que seu corpo se degrade além da recuperação. Há uma chance de que você desenvolva câncer por radiação. Há uma chance de que você experimente declínio cognitivo. Mas você não pode quantificar essas chances com precisão, porque simplesmente não sabe. E os astronautas, sendo humanos, preencherão essa incerteza com otimismo. Eles assumirão que estarão entre os sortudos, que seus corpos se adaptarão melhor, que a tecnologia funcionará conforme planejado. Isso é a natureza humana. Mas também significa que seu consentimento é baseado em esperança tanto quanto em ciência. Há algo profundamente humano nisso. Sempre fomos uma espécie que avança para o desconhecido, esperando o melhor, preparando-nos para o pior, mas fundamentalmente impulsionados pela curiosidade e pelo desejo de explorar. Marte é apenas a última fronteira em uma longa linha de fronteiras que cruzamos sem saber completamente o que encontraríamos do outro lado. Mas também há algo único sobre Marte. Porque, ao contrário de fronteiras anteriores, Esta não é apenas geográfica. É fisiolóxica, é neurolóxica, é existencial.
Cruzar para Marte pode mudar non apenas onde voce está, mas o que voce é. E iso nos traz de volta a questão filosófica central. O que significa ser humano cando voce non está máis na Terra? Cando seu corpo foi remodelado por un ambiente alienígena. Cando súa consciencia foi alterada pela gravidade diferente. Cando súas células foron substituídas por versións marcianas. Algúns argumentarían que voce aínda é humano porque mantén consciencia humana, memorias humanas, valores humanos. Que a humanidade é definida non pela bioloxía, mas pela mente. Outros argumentarían que a humanidade é inseparável da Terra, que somos literalmente feitos deste planeta, que cada aspecto de nosa bioloxía evoluíu en resposta ás condições terrestres, e que removernos desas condições é nos remover de nosa humanidade. Ambas as perspectivas ten mérito. E ambas son asustadoras a súa maneira. Se a humanidade é apenas consciencia, entón somos fantasmas en máquinas, e as máquinas poden ser transferidas para cualquier ambiente. Mas se a humanidade é inseparável da Terra, entón deixar a Terra é deixar de ser humano. Talvez a verdade estexa en algún lugar no medio. Talvez sexamos humanos terrestres, e os marcianos serán humanos marcianos. Relacionados, mas distintos. Capaces de se comunicar, de compartillar coñecimento, de se recoñeceren como parentes. Mas non máis capaces de habitar os mundos uns dos outros, do que un peixe pode viver en terra, ou un mamífero terrestre pode viver no océano. E se iso for verdade, entón a primeira misión a Marte non é apenas exploración. É especiación. É o momento en que a humanidade comeza a se dividir en múltiplas especies relacionadas, cada unha adaptada a seu propio mundo. Iso é ao mesmo tempo aterrorizante e inevitável. Aterrorizante porque significa o fin da humanidade unificada. Inevitável porque se vamos nos espallar pelo sistema solar, pela galaxia, pelo universo, non podemos permanecer biolóxicamente idénticos. A física non permite. A bioloxía non permite. Entón, tal vez a pergunta non sexa se os primeiros astronautas retornarán de Marte, mas o que significa retornar cando você se tornou algo novo. Cando você é simultaneamente a mesma persoa que partiu e alguén fundamentalmente diferente. Há un conceito budista chamado anicca, impermanencia. A idea de que nada permanece o mesmo, que tudo está en constante fluxo, que o eu que existe agora non é o mesmo eu que existía onten ou existirá amañá. Normalmente pensamos niso como unha verdade psicolóxica ou espiritual, mas para os marcianos será unha verdade física literal. Cada día en Marte, eles se tornará un pouco menos terrestres e un pouco máis marcianos. Non en un momento dramático de transformación, mas en unha mudanza gradual e inexorável. E en algún ponto ao longo desse continuum, eles cruzarán un limiar invisível, onde retornar à Terra deixa de ser retornar para casa e se torna viajar para um mundo alienígena. E aqui está a parte mais estranha. Eles podem não perceber quando cruzam esse limiar. Pode não haver um momento de revelação, nenhum instante em que pensem, agora sou marciano, não mais terrestre. Pode ser tão gradual que só em retrospecto, talvez anos depois, eles percebam que em algum ponto ao longo do caminho, Marte se tornou lar e a Terra se tornou memória. Isso nos leva a uma conclusão que é simultaneamente óbvia e profunda. Os primeiros astronautas não retornarão de Marte porque retornar implica voltar ao que você era, e você não pode voltar ao que você era quando você se tornou algo novo. Eles podem retornar fisicamente. Eles podem pisar na Terra novamente. Mas a pessoa que pisa na Terra não será a mesma pessoa que partiu. Não apenas porque envelheceram, não apenas porque tiveram experiências, mas porque foram fundamentalmente transformados em nível celular, neurológico, existencial. E talvez iso sexa apropiado. Talvez toda grande xornada deba mudar você de maneiras que tornan imposível verdadeiramente retornar. Talvez o ponto da exploración non sexa ir e voltar inalterado, mas ir e ser transformado. Os primeiros humanos que deixaran a África non retornaran. Eles se espallaron pelo mundo, adaptáronse a novos ambientes, tornáronse novas variações da humanidade. E eventualmente, seus descendentes eran tan diferentes que se tivesen retornado a África, terían sido estranxeiros lá. Marte é apenas a próxima iteración dese padrón. Os primeiros marcianos non retornarán, porque en un sentido profundo non haberá lugar para retornar. A Terra que deixaron continuará existindo, mas non será máis seu lar. Seu lar será Marte, con toda a súa hostilidade,
toda súa extrañeza, toda súa beleza alienígena. Y tal vez, apenas tal vez, iso sexa exactamente como debería ser. Porque aquí está algo que raramente consideramos. E se o propósito da consciencia non for permanecer o mesmo, mas evoluir? E se o propósito da humanidade non for preservar o que somos, mas nos tornarmos algo novo? A vida na Terra pasou billóns de anos evoluindo de organismos unicelulares para a complexidade que vemos hoxe. E en cada etapa, algo foi deixado para atrás. As primeiras células que se aventuraron da agua para a Terra non podían máis viver na agua. Os primeiros mamíferos non podían máis viver como répteis. Os primeiros humanos non podían máis viver como seus ancestrais primatas. Cada transición envolveu perda, mas tamén envolveu gaño. Novas capacidades, novos ambientes, novas posibilidades. Marte representa a próxima transición. E sin, envolverá perda. Os marcianos perderán a capacidade de viver na Terra, mas gañará a capacidade de viver en Marte. E iso abre posibilidades que non podemos nen imaginar. Porque aquí está a coisa sobre a adaptación. Unha vez que você se adapta a un ambiente máis extremo, ambientes menos extremos se tornan máis fáceis. Se você pode sobreviver en Marte, con súa gravidade baixa, atmosfera fina e radiación intensa, entón sobreviver en moitos outros ambientes no sistema solar se torna máis viável. As lúas de Xúpiter, os asteroides, hábitats orbitais. Todos eses ambientes son hostís para terrestres. Mas para marcianos, xa adaptados a condicións extremas, poden ser apenas máis un paso. Entón tal vez os primeiros astronautas non retornen de Marte non porque están presos, mas porque están libres. Libres das limitacións da bioloxía terrestre. Libres para explorar ambientes que terrestres nunca poderían sobreviver. Libres para se tornar en algo novo. E aquí está onde a filosofía encontra a física de unha maneira que é simultaneamente aterrorizante e inspiradora. Tal vez o universo non sexa proxetado para que unha única forma de vida o explore. Tal vez seja proxetado para que a vida se diversifique, se adapte, se espalle en múltiplas formas, cada unha adecuada a diferentes ambientes. Tal vez a humanidade terrestre sexa apenas a primeira iteración, e a humanidade marciana sexa a segunda. E eventualmente haberá humanidade joviana, humanidade saturniana, humanidade interestelar. Todas relacionadas, todas capaces de se recoñeceren como parentes. Mas cada unha adaptada a seu propio nixo no cosmos. Iso non é ficción científica. É extrapolación lógica da bioloxía evolutiva combinada con a realidade física de ambientes planetarios diversos. Se vamos nos espallar pelo sistema solar, debemos nos diversificar. Non há outra maneira. E se aceitamos iso, entón a pregunta sobre os primeiros astronautas retornando de Marte se torna irrelevante. Porque o ponto non é retornar. O ponto é avanzar. O ponto é nos tornarmos algo novo. Mas iso requer que abandonemos unha idea profundamente arraigada. A idea de que há unha forma humana correta, unha bioloxía humana correta, un lar humano correto. Porque se há apenas unha forma correta de ser humano, entón deixar a Terra é deixar de ser humano. Mas se a humanidade é definida non pela forma, mas pela consciencia, pela curiosidade, pela capacidade de se adaptar e evoluir, entón os marcianos serán tan humanos quanto nós. Apenas diferentes. E tal vez esa sexa a verdadeira lición de Marte. Non que non podemos deixar a Terra, mas que deixar a Terra nos muda de maneiras que non podemos prever ou controlar. E que esas mudanzas non son fallas ou tragedias, mas a próxima etapa en unha jornada que comezou cando a primeira célula se dividiu, cando o primeiro peixe rastellou para a Terra, cando o primeiro humano ollou para as estrelas e se preguntou que había lá fora. Os primeiros astronautas non retornarán de Marte, mas seus descendentes poden un día ollar para a Terra e se preguntar como era viverla. E tal vez eles envíen súas propias misións de exploración, marcianos visitando a Terra, experimentando a gravidade esmagadora, o ar denso, os océanos vastos. E tal vez eles tamén descubran que non poden realmente retornar para casa depois, que a Terra os muda tanto quanto Marte mudou os seus ancestrais. E asín o ciclo continúa. Exploración, adaptación, transformación. Non porque escollemos, mas porque é o que a vida faz. É o que sempre fez. É o que sempre fará. Entón, cando ollamos para Marte, cando planexamos esas primeiras misións, cando seleccionamos os astronautas que irán,
Talvez devésemos parar de perguntar se eles podem retornar e começar a perguntar o que eles se tornarão. Porque essa é a verdadeira questão. Não retorno, mas transformação. E a resposta a essa pergunta não está em nossos modelos ou simulações. Está esperando por nós em Marte, no futuro, no desconhecido. Esperando para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para ir, sabendo que podem nunca retornar. Mas indo de cualquier maneira porque a alternativa, ficar para sempre na Terra, é insuportável para eles. Eles son os próximos na longa liña de exploradores que deixaron a seguranza para atrás e se aventuraron no descoñecido. E como todos os exploradores antes deles, eles serán mudados pela jornada, de maneiras que non poden prever. Mas ao contrario dos exploradores antes deles, eles non están apenas cruzando océanos ou continentes. Eles están cruzando o abismo entre mundos. E ese abismo pode ser grande demais para cruzar dúas veces. Entón eles irán. E eles ficarán. Non porque deben, mas porque en algún ponto ao longo do camiño, Marte deixará de ser un destino e se tornará un lar. E a Terra, o planeta que os criou, que moldou cada aspecto de súa bioloxía, se tornará unha memoria. Bela, preciosa, mas distante. Un lugar onde costumaban pertencer, mas non máis. E talvez, en noites marcianas, cando ollaren para o ceo e viren a Terra como un ponto azul pálido, eles sentirán algo que ningún humano xamais sentiu antes. Saudade de casa, por un planeta onde non poden máis viver. Esa é a verdadeira razón pela cual os primeiros astronautas non retornarán de Marte. Non porque a tecnoloxía fallou, non porque seus corpos non conseguen, mas porque en algún ponto ao longo da xornada eles cruzaran un limiar invisível. E do outro lado dese limiar, eles non son máis terrestres visitando Marte. Eles son marcianos, lembrando da Terra. E non há retorno diso. Non porque sexa imposível, mas porque non há máis un lar para retornar. O lar non é un lugar, é un estado de ser. E ese estado mudou irreversiblemente. Entón, cando a primeira espazonave pousar en Marte, cando os primeiros humanos pisaren en solo marciano, cando eles ollaren ao redor para o deserto vermello e o seu cor de pésego e as dúas pequenas lúas subindo no horizonte, eles estarán facendo máis do que explorar un novo mundo. Eles estarán se tornando un novo tipo de humano. E esa transformación, unha vez iniciada, non pode ser desfeita. Lémbranse de como comezamos? Con a promesa de exploración, con a emoción de pisar en un novo mundo, con a suposición de que iríamos e retornaríamos, mudados pela experiencia, mas fundamentalmente os mesmos. Mas agora entendemos a verdade. Non há retorno. Non porque o camiño estexa bloqueado, mas porque a persoa que faría a viaxen de volta non existe máis. Ela foi transformada, célula por célula, pensamento por pensamento, en algo novo. E talvez iso sexa apropiado. Talvez toda grande jornada deva ser uma jornada só de ida. Não porque você não pode voltar fisicamente, mas porque você não pode voltar existencialmente. Os primeiros astronautas não retornarão de Marte. Mas eles nos enviarão mensagens. Eles nos contarão o que descobriram, o que se tornaram. O que é possível quando você deixa tudo para trás e abraça o desconhecido. E talvez, apenas talvez, essas mensagens inspirarão outros a seguir. Não porque querem retornar, mas porque querem se tornar. Querem experimentar a transformação que só vem de deixar tudo o que você conhece e se aventurar em um mundo que mudará você de maneiras que você não pode imaginar. Porque no final, não é sobre Marte. É sobre o que significa ser humano em um universo que é vasto demais para qualquer forma única de vida explorar. É sobre aceitar que se queremos alcançar as estrelas, devemos estar dispostos a nos tornar algo novo. E os primeiros astronautas, aqueles que não retornarão, serão os pioneiros dessa transformação. Não heróis trágicos presos en un mundo alienígena, mas vanguardistas de unha nova forma de existencia humana. Eles non retornarán, mas eles abrirán camiño para todos que vieren depois. E talvez, séculos a partir de agora, cando houber millóns de humanos espallados por decenas de mundos, cada un adaptado a seu propio ambiente, cada un incapaz de viver nos mundos dos outros, eles ollarán para atrás para aqueles primeiros marcianos e entenderán. Entenderán que o sacrificio non foi ficar en Marte, foi deixar a Terra, foi aceitar a transformación, foi escollerse tornar algo novo en vez de permanecer algo familiar. E talvez eles agradecerán a aqueles primeiros astronautas,
non por retornaren e contaren súas historias, mas por ficaren e se tornaren a historia, por probaren que humanos poden viver alén da Terra, por mostraren que a transformación, por máis asustadora que sexa, é posível. Porque no final, esa é a verdadeira questão que Marte nos faz. Non podemos ir? Mas estamos dispostos a mudar? Estamos dispostos a deixar para atrás non apenas noso planeta, mas nosa propia bioloxía? Estamos dispostos a nos tornarmos algo novo? Os primeiros astronautas responderán sin. E ao facelo, eles non retornarán de Marte. Mas eles nos darán algo máis valioso do que cualquier rocha marciana ou dado científico.